Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar a chiar tu si lian sang puya Ramchung state tam taka COVID-19 shikai an pun chole ta ka wangin chanchin thar lo nga thatu zong zong te Sri Lanka himna turin lo film khur chun som zel ula mai tuam na wa midang na in hnata om kutsil fai thatle muile mai von fai te ngai poi mo chun som zel ula kum somli panga chunglam vaccine la theichin te chuan hre lovin vaccine in la vek don nia Governor PS Sridhan Pillayan Voin Khan Ten Zole akhoche evela khwalzin mi te tlo lo deuh bik mun then khatte atlo ngorn an um boni World TB Day chu Voin Khan Mizoram hun sang sanga man ani Assembly in Khanatur State ate ngor taka campaign chho mek zelani ramchunga COVID-19 shileng zirchen na Shri Jesus sari som seri pakhat mu chu to ani Governor PS Sridharan Pillay le anupui piritha Sridharan te chuan le langin then zol khoche vela khwalzin mi te tlo lo deuh bik mun then khatte Voin Khan an tlo Governor PS Sridharan Pillay chuan then zol le a che vela khwalzin mi te hip turatana mun rem chang tak tak sarkarin a chei chhomek chu thillom om tak ani atia tourism hi Mizoram mel mang pholan na thatak ani rualin Mizoram ta na sumde chona rem chang tak po ani ngala Mizo nun zemole Mizoram moina wangrungot po in tourism a Mizoram chuan lotlin bak chu mabak anei lawani ati Governor Ten Zol Golf Course and Resort Vantong kho thla dilpui HNVT farm le mun then khatte atlo ani Thale April ni som pasire Chief Assembly BL by election nei tura People's Conference Party tan Party Senior Vice President Puvanal Rota ading dona PC Party candidate hi an Party President Pulal Mangai Sailawana puanga Pulal Mangai Sailo chuan an Party candidate Puvanal Rota chu mithiam takni in MLA tan mitlingani atia thantlina ni chuan Chief BL tan masona na stak khan theitu turani ati PC candidate Puvanal Rota chuan thusoin kongsang sanga rammasona le siam that konga ma alolak to thin thua soya Mizoram MLA te chu an chan vole din atanga anti turan sia cheno te sia tir chak thu soin MLA nia ramshoi to tan atlin tok thu soin serchi bial to MLA ani theinan serchi mi puite chu ama thang turin angen ngal bok he bial chu tur pulal du oma ZPM leader chuan Voin Khan returning officer Pukumar Abhishek hna minga thelu ta he in thana ZPM party symbol tan hen lukhum man ani tur thu ti fel ngal ani Agriculture Minister Pusilarin Sanga Cooperation Department changtu ni bok chuan Voin Khan Nabard bot sai State Credit Seminar Aizal Club pa bot sai man puya Minister chuan Nabard in Mizoram mi puite ta na thil tha tam tak ati awanga lom thu soin kumsang ni somni pakata ta na Nabard in Mizoram State ta na credit projects na siama za somthum pasiri chu agriculture le akai noi dangte ani atia kumkalta Mizoram chunga bank te credit deposit ratio chu za somli chawani ti in poyati thu soya sarkar kum thara chon CD ratio za somruktal nei tum turin afui Agriculture Minister Pusilar in Sanghin State Focus Paper atlang zara kumin sangni somni pakata tan SFP thupui chu lo nei tu te laklu tamjok nan ahu hovat ho ti ani hemi manghian agriculture huanga thar chu alo puna lo nei tu ten sum thanem jok an laklu theinan malak ani ang Rural Development Minister Pulal Rot Kiman Voin Khan Nathil District DRDA Office Chan Marivenga ahong nain khom Nathil PHC Office Tol Zolania Rural Development Minister Pulal Rot Kim chuan RD Department chumi puite nena in ngeng tata ma latlang reng ani angin Nathil DRDA Office na thokte po district mi puite nen thoho na thatak noya ma an la kana be sei thua soya kongsang sangalo fin chu a thuron lo telo pethin turin kalkhom te acha ani Department Changchong official kalkhom te po thoho puya somin RT Minister chuan a the pianga masona na kalpui hova convergence of malak tan puya somani Nathil District DRDA office hi Nathil Chan Marivenga BNR GSK Hall chu thuam tha in bultan ani a April kha tangin office dor thei ani ang ngor na boni World TB Day chu Voin Khan Mizoram hun sanga manani a Aizola chon Health and Family Welfare Special Secretary Puala Ramha kan heni pola hun bot sa hi man puya thu soin Sustainable Development Target a chuan kumsang ni somni pathuma hian khovel puma TB bo to turani a India rama chon hei aya kumnga ma kumsang ni somni panga a TB bo tum ani thungani atia TB bo no konga tan hin active case finding hi malak na poimo takani a hemi tan hin TB program a thok tu te chu TB case
muchuak turin mipui om tam na mun home jail addict center hostel TBV om thena mun sang an tlo thina screening le awareness ne thina ni a TBV rin health test zel thin an ni ati pularam kha ka chon TB service hi zau zo ka mipui ten an mu theinan health and wellness center te TB service spec tumin malak mek zelani ati bok ni kum chung khan Mizoram puma TBV mi sang ni zani somre pani mu chu an ni a rin hel exam zong hi sing khat sang ni chuang an ni TB ti dam har sabik drug resistant TB ve mi za somli pakwa mu chu an ni a TB le HIV ve kop zani somret pasari mu chu an ni boka heti lain TB wanga thi hi mi somli pariat an oma TB na ve ti dam za thi za somsari pariat ani voin TB day hi district danga po man ani Nithum o tur Aizawl Municipal Corporation AMC Board of Councillors meeting chu voin khan Aizawl Mayor Pularin enga sailo kai roin ne ni a tun meeting hi councillor than thar te thut khom masaberani meeting a hen kum sang ni somni pakhat somni pani atana Aizawl khopui en kolna tur budget cheng viable che somsari pasari noi somret pathum chu cash and account changtu executive councillor Pularing lenan aphara kum sang ni somni pakhat somni pani budget hi ni kum sang ni somni pakhat budget estimate cheng viable somko pariat noi somret pasari ain cheng viable che somni pakhat le noi li na tlem ani ni kum budget estimate aya kumin budget estimate atlem jong na chan chu 15 finance commission grant mu tlem wang le kum danga grant mu thin don lo wang te ani voi meeting a hen municipal accounts meet committee member tur panga ruat ani Nithum o Mara Autonomous District Council budget se son chu voin khan chairman Poit Salawan tiamchin omlovin ati topa kumsang ni somni pakhat somni pani budget atan cheng noi sing kha sangruk somseri pathum sing seri sanga pa sani MADC sum muna tule manarwa mante chu granite aid cheng noi sing kha sangli zaruk pasari singa sangsari sarkar na thoklo cheng noi sang kha zale paruk VC lo cheng noi somnga panga singa sangruk le VCN kolna cheng noi za somni pali singruk sang ni ani a tual sunga sum mu tur cheng noi za somria ta tel bokani kumin budget pharta ka hian local area development fund cheng noi za da ani a elected member ten kum khata cheng noi li theu man theina tur da telani se son chung hian official bill pathum put du ani a pakhat pasin pani chu siam rem hlek ngai ani awangin dari ani a start question somni chana ni boka now ta 1 VC thiatak house a phar ani bok lungle ani thum chung o tur Mizoram Handloom and Handicraft Development Corporation Limited Zohan ko bot sa in Special Handloom Expo bot sa ni a lunglei Hyper Committee Vice Chairman Puloma Mato Chong in Hong Puloma Mato Chong chuan mizo te pho chuak tu chu handloom ani a midangin an ti thei chu ti ve thei ani ti ri lu pu chunga taimak na le te re pe na nen malam pana Mizoram sum le pai din hun siam thatu ni theu turin kal khom te asomani Special Handloom Expo a hian stall somthum pakhat omin Mizoram hun sang atangin handloom chi sang pho chua ani Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship Department LESDED malak na in Government ITI Complex ha pum sang ni somni pakhat Mizoram Innovation Fair honani a pum hi ITI zilai mekte zir chuak to te le ku them thiam na lama tui le thiam thil ne te ta na bot sai ni in an thil siam cho te chu he hunain pho chu ani a he exhibition a hian an thil siam pho chu te mang hian in ti sek na kalpui ngal ni ba ka ITI noya trade sang te inel na kalpui ani bokang chanchin thari All India Radio Aizawl atanga puan ani Assembly in Thanatur State atengor taka campaign chhomek zelani a Prime Minister le Senior BJP Shwai Tuni Bok Narendra Modi chon fu in Khan West Bengal athu soya pumodi chuan Bengal chen intina main ni khian Mamta Banerjee sarkar chu thak ni don ti an shria ti a State sarkar mulakna Swari sarkar chu soi selin sarkarin ahun chungin masona tur ekma na athoklo ti soya hi wangin in khandon naya heski mi bul atran chawani atibok heti la hian Trinamool Congress Shwai tu le Chief Minister Nibok Mamta Banerjee chuan BJP chu thudik lo the dara apua voina Bankur districta Bisnupura pumodia beina chang letin an sarkar chunga mipui hamshana tur scheme an siam te tar langani Asama po party tin te mun sang an campaign na hengsinga hian Dibrugarh districta chuan assembly bill pasari lak tumin thei to pa campaign sun zamani a hengmuna te hian tun tha ni somni pasira vote thak ani dona BJP le Congress te chuan bial tena candidate an da a heti lain asom gana parisa chuan state thenom te ne na aramri buai chinfel antiam thu an campaign a hin an soya BJP ne na thokdun LGP hian tuile na wanga harsana anti tlem tur thu an soiboka kum upa thala le meche te ham thatna anti pungang anti bok ram chunga COVID-19 shileng zir chen na
Indian SARS-CoV-2 Consortium on Genomics Insakok Atalan ani danin genome sequencing ne ani nuwa shri hi chi zasari somsari pakhat mu chu to ani Insakok hi ram chunga laboratory somin tel khom ani a Union Health and Family Welfare Ministry choni kum December ni somni panga khane dinani hemi nuwa tang hian Sri Lanka hi ngor taka zir chen zelani a Union Ministry chon hetiang virus chi tam tak mu chu hi thil khan dan pa ngai ni thule khovel ram danga po thil khang ve thoni atia Insakok hian sample sing khale zasari somve pasari azir chen nuwa virus chishang zasari somseri pakhat amu chuaka hengzing a hian zasari somthum paruk chu UK leng nena inzomani a sample somthum pali chu South Africa mi nena inangani a pakhat hi Brazil mi nena inangani heng virus chishang shang te state som pret hom chunga mu chu ani a tuna hian Sri Lanka hi zirchen chunjom zelani thu sarkala pui chuan soi chanchin thar serti topna na tang pui governor PS Sridharan Pilayan Voin Khan Ten Zole a khoche vela khwalchin mi te tlo hlo deuh bik mun then khat te atlo ngorna na umboni World TB Day chu Voin Khan Mizoram hun sang sanga manani Assembly in Khanatur State ata ngor taka campaign chho mek zel ani ram chunga COVID-19 thrilang zir chian na free Jesus sari som sari pakhat mu chu to ani chuti zong chu chanchin thakan pon thei chu ani